Awatira kia tau mai te rangi maari e tanga. A te tama te rangi maari e. Te wairua tika, te wairua pono, te wairua tapu ki runga, ki tēnei whare whakamoimiti, a ki runga ana hoki, ngā morehu katoa, i roto i te haoro tēnei rā. Ma ono ki te māngai hei tautoko mai, ai e nei, ake nei ai. E nā tātou e ngā morehu ko whakahui mai nei ki raru i te tuanui o tēnei whare whakamoimiti o tātou, i tēnei rā. E tautoko ake ana au i te karanga o te reo te Arepa ngā pere. Nā rāua nei tātou i karanga i pōwhiri kia hau mai tātou ki roto, ki tēnei whakamoimiti o tātou. Te hunga e māwiwi ana kia piki te ora. Te hunga e ngoikore ana kia piki te kaha. Te hunga i roto i te pauritanga, kia piki te mānamatanga. O tātou i roto i ngā pōkere tanga kia tau te rangi maari. Me huri atu taku mihi kia koutou e ngā reo nā koutou tō tātou whakamoimiti i whakatūwhera i tēnei ata. Ko te whakamoimiti tuatahi tēnei, o tēnei tau i roto, o tēnei rohe. Ai roto ana hoki tēnei whare whakamoimiti o kia Maia. No rere te reo te omeka korua, ko te reo te whae o te katoa. Nei rā te mihi kia koutou, e hāpai nei i ngā taonga. E whakakororia i te matua, te tama, te wairua tapu me ngā nehera pono. Arepa o me ka piriwiri tua hamu era ko te māngai. Ruia keu kia koutou, huita hete kia koutou e ngā pau o te hahi. Ngā pōtoro āwhina ākonga. Huita hete kia koutou e ngā morehu e tau nei. Kia u, kia kaha, kia Maia, kia manawa nui. I roto i te hāpaitanga o ngā whakamoimiti, ia rā tapu, ia rā tapu. Ia rā, ia rā, ia haora, ia miniti, ia hekona, ia hekona. Mō reirau ka mihi kia koutou kia tātou katoa. I raro ana hoki te klore tango i hoa ngā mano. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E honore nui tēnei, waliro mai au tētahi pihi o te pihikete. Ei toha māku ki wainga nui a tātou. Ako ake nei tātou, aini ake. Ko kai tūturu tātou i te kai o te kiko, ngā keke, e te kaputi. Tēnā ko tēnei pihikete kōrero ake nei au, e pihikete wairua. Te kaputi e kōrero ake nei au, ko te waiora, e homai ngai, mai rāno i o tātou mātua, heke mai kia tātou, ko te māngai kei roto. Nō reire te tūmanako, ko tēnei pihikete a hapua iti nei, kia mākona o roto o te ngākau, kia mākona o roto o te tinana me te wairua. Nō reira, hapi hari pihikete kia tātou katoa i tēnei tauhau. I kia nei e te Pākehā. Happy New Year kia tātou, e ngā morehu. You know, ngā morehu, it's a wonderful honour and privilege to be asked to share my biscuit with you today. Happy a small piece of biscuit. I hope it's a sufficient piece of biscuit. Yeah, I'm only a humble cook, so I don't make flash biscuits. I just make simple biscuits, as long as the cup of tea is right. Oh well, tautou ki roto, I know you fellas all like to tautau the biscuit. Well, I'm asking you to tautau your biscuit and the cup of tea, which is your heart, today. I'm asking you to take the bread of life that Mangere gave to us, that's the biscuit for us, and we tautau it inside our heart of hearts, which is the cup of tea. I just want to share 3 things with us today. There's a teaching that we have in our hahi, in our maramatanga. 3 teachings that we have in our maramatanga that is not well known in other churches. One of those first teachings is, the māngai and the tama are one and the same. For many of us who've grown up in this maramatanga and have been told the wonderful miracles and stories that this man Tahupōtiki Wiri Muratana, inspired by the word of God, healed many of our grandparents
and people throughout the country. He didn't have any bling bling. He didn't have any flash fantastic. All he had was just a pure heart before our people. And through his humility, under the word of God, he was able to help our people in a very difficult time in our history. At the end of the century, in the 1890s, the population of the Maori people only estimated at 30,000. Today, you and I, and our population reaches far more than 600,000 today, including all of our whanaunga who live overseas. The Mangere and the tama are one and the same. For many of our people, we may be still confused with ratana, the man being the Mangere. But for many of us equally, also know that the Mangere is spirit. And for in this maramatanga, the Mangere and the tama are one and the same. The whole world is waiting for Jesus Christ to return on the cloud in the physical. For us in our maramatanga, we are taught that the tama has already returned. But many would laugh at us and say, how can you claim that the Son of God has returned? Look, you fellas are still in shambles. Look, people are still killing one another. You fellas are still internally fighting one another. How can you claim that the Son of God, the tama, a te matua ora, has returned? I'm not here to convince you of anything. That's for you to do. I'm not here to tell you how to live your lives. That's for you to do. I'm not telling you what to take and what to eat with what I share today. That's your choice. But in my heart of hearts, Mangere and the tama is one and the same. I'll just move on a little bit further. Some of the unique teachings we've been given in our maramatanga. All around the whole world, all churches cannot determine whether the Holy Spirit is a male or female in nature. Many will claim and say, no, the Holy Spirit's a male. But through this maramatanga, our Mangere taught us that the wairua tapu is a wahine, anone he wahine. Te whai o te katoa, the mother of all. The Father is the one who creates. You and I and us have the Father. If we believe, then we are creators. The Son is the healer of that which the Father created. If we believe that they are in us, then we are also healers to those things that the Father has created. The Holy Spirit is the teacher, the nurturer. If we believe that the Holy Spirit is in us, then we too should have the nature of teaching and nurturing. The holy and faithful angels, while not being glorified the same as iho ngā manos, they are our friends and our helpers. If we believe that they are the friends and helpers and they live in us, then we should also be friends and helpers to ourselves and to each other. The Mangere of the heart of hearts. The Mangere, the tama te matua ora. The Mangere is that little voice in us that speaks to us. When at night time, when we wake up, that little voice that whispers to us. Wake up. Wake up. The Mangere is the one who talks to you and I when we know we're doing something that we shouldn't be doing and it says we should be doing this. The Mangere is the one that helps us and speaks to us quietly to give us clarity in our lives. Because we may live in a world full of static confusion. We may live in a world where there are people who are pulling us here, there, everywhere. We have advertising companies, we have everything galore. Pulling us, oh, I need that, I need that, I need that.
And there's a little tiny voice speaking into us. I want to move on to another teaching of this maramatanga. Ko rātana me hātana he taina he tuakana. Rātana and Satan are brothers, younger and older. Now for many of us, and in the Christian world and outside of this maramatanga, not very much people give time to hātana. In fact, a lot of Christians swear at hātana. In this maramatanga, we were taught by our māngai not to swear at hātana. If you have a look up there at the kanohi o iwa, you'll see a black circle. Originally, it was inside in the center. This was to show to us that hātana is very old and ancient. And it was at the beginning of time. And when Iwa created the whole heavens and the whole earth and all the universes, he put a